Ibi cang opak ne ja bule-bule totonan na lento ne dua pas balik ne bo. Orang ne cang bule paling campah bule ceka. Apa aja orang ciri tu dah kanggo ciri tu bo. Jani adi sing tai ngenah bulan cungoh cirian. Le, ada neng orang iyo paling dua bahasa Bali lah, ada neng orang iyo paling inan lea Bali, lea sanur lah. Apa aja orang ciri tu. Bahasa aja ada orang. Adi sing ngenah bulan cungoh cio. Kle heran janji. Kle. Meng, rusuh ben, oh, le, payu, oh, siap makete ne, ci makete peseng ne, oh, tes, kle, bibih cang mau sumbeng ne, nyenyetek cang ne, ha, ceng apa? Ben ngenah bule ne to, ben ngenah cai, des, dah malu ci ngale gara-gara des nak nung rainan kleng, nawang ci nak rainan, nak megalungan, tawang ci, cang nu sibuk. Bungut ci itu no mereka saja. Cang bo orange ci mai melalui ke sanur. Gak nang cang ci kopi tapi ci sing ada ngerespon cang. Ci sing ada ngerespon ku diang, bro. Do ci sok gitu, do pusing kepala Barbie. Oh bense, adi cing orang cang tuh sing ngena. Sing nawang ci cang ulipidan, berviral cang ulipidan. Kang orang cang viral di desa gen. Oh binse des. Ngomong-ngomong kerenang tuh. Do cisok masih tuh. Ci meli rokok akate di kerenang. Cang nak belajar rokok di kerenang kleng. Talk to my hand bro. Peace. Nih, tiang jalala. Gara-gara bule merkak tuh. Bin sang kena. Bin apa nih? Instagram cang penuh misi bungut yo gen, misi muka yo gen. Ada cang sing kena ngomong Bali. Nah, gara-gara kene tulang patah kedua no. Bangsat ci sebenarnya buat ladis. Cang sing temen jak bungut ci. Dan cang ada takonan. Ada ci dua ngomong Bali. Katanya leng jenik ci sekolah di Bali sing. Ci sekolah di Bali. Cang sekolah di Amerika. And ken caranya ci belajar bahasa Bali. Cang belajar cara kene. Sambilan metuakan beli. Cang belajar cara kene, ci belajar cara apa? Katanya ci dua ngai lagu Bali. Nah, ngai lagu sih. Cang langsung balas ngai distract buat ci. Guys, saat pandemi keras ini bule KW berubah profesi, guys. Kacang ya. Jagung, Pak, jagung. Jagung nggak ada kacangnya aja. Kacang rebus saya ada. Ini bule kami dari artis berubah profesi jadi penjualan kacang kanggoin deh. Soalnya covid sepi nggak ada tamu gitu dan jadi. Masa Bali, Pak? Sini sing. Le. Pas harusnya baru bisa sih. Sini nomor aja. Meh bangke kopi ni jane, ngopi malu jero. Ngelawar bangkong ni ceningan, bo. Rahajeng galungan lan kuningan, baju baru lengan dewo bo. Semoga setata sehat lan bahagia. Benten saeban di puro. Nenten wenten male sinampuro. Made bagus genjeng. Ngopi malu suruh putang malu kopinya suruh putang. Suut ngopi mare lau ale. Suut lau ara ale. Aing bangko jane do. Jantes pula sedo. Pinggir patut nikah jero. Budaya itu memang lifestyle, bukan bahasa saja. Seni dan budaya adalah hidupku. Bisa kamu ngomontras? Gamelan Bali, Nigel Bali, Gending Bali, bahasa Kawi, Mangkengong agamet setrinto. sastra Bali, Trikaya Parisuda, Inggian Punika, Manacika, berpikir yang baik, Wacika, berbicara yang baik, dan Kaika, berbuat yang baik. Enggak titiang aku jero, titiang nak tunung napi, titiang tunweken, nanging titiang medue semeton saking dua negara yang sampun hafal tulisan Nika. Ayo nonton.